after 6 months to experience space dilemong tse sa leng di fihla mona sasa Paris ke nngwe ya ditoropo kapa ke yona toropo e nngwe e kgolo ka hara tse re di sebedisang ka batho ba Kroonstad e sa leng hole ka ho fumana space sa hona re ka sebeletsa kae ke ka ho ha o ka sheba hantle batho ba tsebang beng kgale ba tla sasa ka mabaka a fapaneng ha e sa le re dithube tse senang tsatsi ile ra sebeletsa Mosipili Holo Nwa di bua wena la ba go le re sebeletsa mona stadium ka dinako tse di fortnight re sebeletsa town hall ka dinako tse di kgwedi tse fitileng re sebeletsa multi-purpose ha e sa le re ntse re leka ho fumana space ka Paris di-manager di tlile di ke di tswile tse di dipetšhileng ba ntse ba leka ho fumana space ha re soka fumana space se re netefaletsa hore re tla re lo ba moo wa mmeng le rona re le basebeletsi ba sasa re lakatsa ho fumana space moo re ka sebetsang teng ka hore ho thusa setjhaba sa rona hobane setjhaba sa Tumahole le Paris ke setjhaba se seholo haholo se hlokang attention ya letsatsi le leng le le leng jwalo ka ha ke mme Mobedi le yena o buile ka taba ya space o hate o toketse taba ya space eo re tlameha ho ba le space mona a bona bona lo sebetsa re ke ra kgona ho thusa batho tsa le ba tswa ka go tsonya le taba ya space re dire ke tseba ke hore mona le space tse sa batho o paki ba ka be ka fa bona ke go ye fitile ka bona le motho a qadile a fumane poso e ntjha ya sasa mona le poso ya sasa e ya advertisetswa Tumahole ka mantsoma lefapha le se le qadile le advertise diposo ba tsa batho ba tlatlang ba sebetsa ofising eo ya Paris mohlahedulwa motho wa pele o sa hiruwe o teng ke Thabiso Majaka sebetsa le yena Kroonstad o sebetsa Kroonstad bitso la hore mona hona space ya ho sebetsa office ma regional executive manager wa bona mme Ntlenkele Bloemfontein kwa ka hobane o tseba bothata bona haholo hobane ile le district manager ka mona ka Festival a sebetsa sa so o tseba bothata bona ba Tumahole haholo ke bona ha e sale a qala ho tlosa safety ka August e ba yena tshwara free state a phusha haholo hore Paris le tsetelle khona hore e tlo ba le office e nya yona ke ka ho bona ho sona le post ya advertise ho so le le motho a senga ke so ke nana hantle le sheba masenyane le tla bona hore tla nne di post tse hlaya tse re Paris sasa empa ho sena sasa mona so ka matsoma se ntse re malala ho se ntse re kaeletse re equipa ka batho re tle ha ho se ba ka ise re tla le batho le se sebetsa re kgona ho kalela ho sebetsa sa Tumahole taba yana mme ra taba ya hore bonyane re fihle ka 9 se ka teng ha rena lebaka le ka le etsang hore re tlo go sa taba le fela mona ka mara ha ona le ntho e jwale e etsahala ebile ka mathata e le hore ke batho hantle tsena go yo go ka yona ya ho bonyane re fihle mona ka 9 tlo ke na go yo bona ke bitse yona ka nka go tshola so tse ka 9 tlo go re le Tumahole mara re tobane le mathata a tjena ha re tsamaile re file le go sebetsa ha re ke tla go sebetsa re kgutlela office ona le dithuso tsa tse re di etse ho finalize di application ka ba dikopo tsa batho tse re di etse mo tswang teng ha re ka ho etsa dintho tseo a shaka tsamaya ho sa tlose re qala fatshe re hlopa dintho tse leng ho tsamaya re lo sebetsa toropong e latelang ka yona ka matsatsi a mang di-manager tsa rona ba na le molaetsa eo ba batlang ho fetisa ho ba hloka ho kompanya kaofela re tlo tshwara meeting e re ka tsamaya so ke a mang a mabaka a tlabeng a etsa hore iphumane re tloha ka mora nako
ke be di fumana di fihla mona ka wa tsa bo leshome jwalo mara ka botsonyane taba ya hao ya hore 9 o'clock bonyane re be le teng ka nnete le bona ke nako e betseng yona ha o thibela bonyane ka 9 re be le teng re kgona ho qala ho thusa batho a ke tsela e bona le ho ngape ho tlotse taba ya mme ka tebe le mme mbedi mme Seipati Nanga o tsholo jwalo o buile ka taba ya dilemo hore na dilemo tsa motho ho ba ngodisa pele ya boqheku na ke dilemo di fela batswadi ba dilemo tsa ho ngodisa pele ya boqheku ke 60 years o le mme kapa o le ntate dilemo tse 60 ke tsona tse motho a qalang ho ngodisa pele ka tsona ke kopa ho etsa mohlala fela ho na le batho ba neng ba sebeletsa mmuso ke matitjhere le manese correctional jwalo ba bang ba bona ba kgola pele ya boqheku ya SASSA ba bang ba bona ha ba e kgole SASSA e dumeletse mang le mang hore a tlo apply pele mara SASSA ha e guarantee hore mang le mang a apply pele ka tsona batho ba bang ba fumana pension tsa bona tsa mone ba sebetsa teng mmuso mara pension ya bona e ntse ba dumella hore ba ka qualify for karolo e itseng ya tjhelete ya maqheku ya SASSA mara ba bang ba fumana tjhelete e leng hore ha ba qualify ba fumana tjhelete e itseng ya SASSA kapa karolo e itseng ya tjhelete ya SASSA ntho e ke le ka motla ho yona ke ena ka hobane motho a itseng mona 60 years o kgola grant e mong mona 60 years ha kgole ha o bolele ho bona la qhelelwa ka thoko ho na le lebaka le teng le etsang hore be ona sa e kgole ha kgone ho e kgola mara ke taba e ke ya ba lebaka la dilemo tsona ha di le 60 fela ha o apply la pele e le mo o tlo e thola kapa o tlo e thola ho apply la yona ke tokelo ya hao ya le botsa ya le botsa te mo le tsami ke tlo bitsa tate Plashe o tsama le police ho te safety a butsonya le sela tate Plashe Jale babatswadi ke tla araba mmena Mopedi ka potso ya botsitseng mme Mopedi re sebetsa le di-CPO mona ka Tumahole re na le mme Mamloi CPO Motingwa ke bona ba re sebetsang le bona empa dikolong teng re a dikolong thabatsatsi phela re bue le bana ka ditlase no taba ya hore re fisa re a ye mokolong a ke tsaka go ara le tsweng ona ba batho tsana bona ho le ke sepolisa ha le fela ka ke sepolisa mo ya le mo ke le buile tate Plashe ke tla bitsa la ka arabela tse tsa ho tswamane social development ena bana a le teng a file dipotso ya teng tswamane social development e ba utlwe dipotso ke na la le o teng mama ke kopa araba potso ya mme Hana a re bomme ba hatella ne ke etsa mohlala ke ne ke sa akaretse so according to Children's Act ya rona batswadi ba le babedi ba na le parental rights and responsibilities if mme kapa ntate a sa batle ho nka dikarabelo because of bila ke rata screen okay ngwana o dula le mme ha kgone ho hlokomela re approach ntate ke tshepa ke and then mme ona botsa ka bana ba dutseng hae ba sa ye sekolong ne re kopa hore le tle ofising le tlo reporta so that re kgone ho investigate re bue le batswadi re bue le dikolo re bue le social worker tsa sekolo ke a leboha o Thembi ka tlo se ke a leboha a tlo arabela dipotso tsa mane tsa masepala a ke tlo masepala le kopane tsona le traffic ba tlo arabela dipotso tse botsitseng ho tswa mane lefapheng la masepala
Tony. Ntate Joy, re aware ka hore di-dumping mo dumping boards tsa community na le dinomoro tse seng hantle. Dinomoro tseo ka di founelang ke tsa masepaleng 056 811 2700 ke tsa Ngwati Municipality o kopa lefapha la Community Services. And then dinomoro tseo ka di founelang hape Traffic Department and Bylaws is 056 811 5377. Ce qui est fouillé, qui s'appelle notamment le numéro anglais. Donc, c'est arabe les bonbons. Ok. Là, il y a notamment le policier. I will call the Colonel, the station commander of Tumahole, to come and answer those questions of the Tumahole. Colonel. You won't mind if I talk to you like this, Nick? I don't stand there like a puppet and talk to you like I need to talk to you, Nick. All right, that's wonderful. As you know, I'm Lieutenant Colonel Jansen van Rensburg. I'm the station commander here in Tumahole. Just a bit of background, I've been at Tumahole for more than 15 years, and I've been the station commander this year, October, will be 7 years. So that's twice now. The first question about the trust and the corruption. Trust in the police is very, very close to my heart. Trust is gained through proper service delivery. And if there is any claims of corruption or you have any member that you feel is doing what he's not supposed to do, please inform me so that it can be investigated through the proper channels. Please do not keep quiet. You will get my number, I will give you my number, you will get my number after this session. But please contact me. I will talk a bit more about the complaints later on. I just quickly want to answer the questions. On the corruption part, if you see a member is taking bribes or anything, take photos, especially of the member and the vehicle registration number that you flash so that you can investigate. Cable theft. This is something that I'm preaching with every awareness in every section that we have in Tumahole. No one is reporting cable theft. Over the past 12 months, I've only received 2 cases of cable theft. I want to quickly explain how it works. If you have a specific crime in your area, we ask you to please come and report. If you come and report, we can determine through our crime intelligence, we can determine this part is a hotspot area, we must come and police here, then we send the resources to patrol in that hotspot area. But if you stay quiet and you do not report, then you won't know. Please report level theft. Then, after no feedback to complainant in the murder case. I'm very sorry about this. I'm very sorry. Can you please see me after the session so that I can just get the details so that I can get you feedback in your case? You are entitled to get feedback in your case. So if you do not receive feedback, please ask for feedback. If you do not contact me, I will get you the feedback. Please do not stay quiet or wait for meetings like this come. You can always contact me. The only reason I will not immediately answer my phone is if I'm in a meeting with the general. Or if I'm sleeping. But, no, not actually, no. We are actually answering even in the middle of the night. We are answering our phones.
But if I'm in a meeting during the day and I don't ask you, please just send me a WhatsApp and I will get back to you as soon as I am available. So that we can do feedback. There was a comment about the rest of suspects. Suspects are arrested in gender-based violence cases and domestic violence cases, but cases are withdrawn at court. It is like that. Remember, we do not withdraw cases at the police station. We don't take withdrawals at the police station. If it's a gender-based violence case or a domestic violence case, and the complainant wants to withdraw, we refer them to court. So then we go to court and they withdraw it. But we advise not to withdraw. Gender-based violence is very real. Domestic violence is very real. People are suffering. I bet you right here now, you know of someone that is being abused and brutally so. But that person is afraid to speak up. We have services in place at the police station. We have a GBDS, gender-based violence desk. We have social workers. We have the youth desk program. We have the community policing forum. Everyone's there. Please speak up. If you know of someone or if you yourself are being abused, please talk to us so that we can assist you in any which way. If you don't want to open a case and you don't want to go to court, we will refer you to the relevant department to assist you with it. But please speak up. Children with the drugs. Drugs is a very, very serious pandemic, especially in Toronto. I'm very worried. If any of you were at any of our awareness campaigns that we've held, you will hear me always say, do you watch television and news and you see what's going on in the day? Gang violence. Children being raped and killed in the streets. Drugs taking over everything. I've been in Toronto a very long time. And I want to plead with you today. Please help the police, help us. We do not have enough resources to fight this battle alone. We need your eyes and we need your ears. Please come with information. If you do not trust the police officers, you can come to me. I have informers, I have paid informers, stolen property, drugs. No one will know. If we sit in a meeting like this, I will just make as if I don't even know you. No one will know you gave the information. And you will get paid for that information. This is anonymous. As long as you have you are older than 18 and you have an ID. But let us get these things out in the open. You know, everyone is always saying the police this, the police that, the police cannot do. You know what is going on in our homes? We are getting parents that is allowing their children to smoke down in their house. We are allowing parents, we are getting parents that are allowing their daughters to cook down muffins and home to take them to school the following day. How can we allow that to go on in our house? What if you know of such incidences before incidents we can relate to? But do not allow it. Children should not be left unattended. Always know who your children are and always know who they are associated with. I don't know how many of you know the General Ramos. Yes. I don't know if you know about the project that we have had in 16 Park with the CPF. That was becoming a place where it was drugs and it was children smoking and drinking liquor and there was just everything wrong going on there. And we had a project, the CPF had a project with the municipality and we managed to clean up that. So if you have such areas, come and talk to us, come and join our CPF, come to our CPF meetings and come and report such things. Please inform me of your elderly that is staying alone. We have a project that we are busy with. We need to know we have elderly that is older than 90 years old staying alone, who has children that is actually stealing their money.
and selling drugs from their premises. We need to take care of our vulnerables, and our vulnerables is our elderly and our children. Child-headed families, please come with information on child-headed families. Remember, these children are feeding for siblings, and they do not know where to get money because they cannot get work, they cannot get childcare. So they start to steal. Let us see, let us get social development, everyone involved, if you are involved, so that we can see how we can help these families. But please come with the information. Shireen's, we've closed over 18 Shireen's over the past few months. But we need information. They are drinking even in the garages with the garage doors closed, so that we cannot see. Please report, so that we can attend to them. Complaints, Jennifer, I'm going to close. Complaints against police. If you are not satisfied about the service that you receive, please inform me. If you are not happy with the service that I receive, here is my Commander-in-Chief, General Makubo, then you report me to me. So we all have a structure that we report to. But please, immediately, if you come to the police station and you see you are not being assisted, please phone me immediately. I will talk to my neighbors and I will hear what is happening, and I will give you feedback. Please do not wait, please phone me immediately. But just as you want to complain about the bad service or the non-service delivery that you are receiving, please also inform us of the good that the members are doing, because they are doing an exceptional job. And I just want to say thank you very much. Thank you, Janelle.